Poštovani gledatelji, ako vas zanima što to ja sada kod sebe imam, ja imam poklon box pod brojem 46. Pa da odmah vidimo što se u tom poklon boxu nalazi. Evo, prva stvar koju sam zgrabila je mala srebrna kutijica u kojoj nam se nalazi predivna zlatna ogrlica koje, kao što i možete vidjeti, dakle, poanta je i sam privjesak. Dakle, na samom dnu te ogrlice imamo ovaj predivan zlatni križ koji je u sredini ukrašen sa predivnim cirkonom koji se stvarno divno presijava na svjetlu, ali najbolje da vi to sami iskušate kada baš ovaj poklon box i sebi uzmete. Tako da, imamo ovu predivnu, dakle, zlatnu ogrlicu sa tim križem i možete vidjeti da imamo taj crni detalj u sredini. Možemo se još kasnije malo vratiti na ovaj predivan lančić, ali ću vam sada pokazati maramu koja nam se nalazi također u poklon boxu broj 46. Marama nam je nešto veća, pa ću je pokušati što bolje vama pokazati. Dakle, imamo nekako sa dvije strane nam se ponavlja isti motiv, a to je ovaj predivan pejzaž i predivan motiv zapravo Pariza i Eiffelovog tornja. Kao što možete vidjeti, ova marama zapravo izgleda kao da ju je netko naslikao. U ovim predivnim, nježnim, žutim i narančastim tonovima je zapravo imao kao nekakav doživljaj Pariza iz prošlog stoljeća. Tako da, ako želite možda neku maramu koja će vas zapravo na trenutak vratiti u prošlost, onda je ovo definitivno nešto za vas. Mogu vam pokazati i sa stražnje strane, iako mi se čini da su nam zapravo i sa prednje i sa stražnje strane sama slika da je zapravo ista. Marama nam je nešto veća, tako da i ako volite malo veće marame, da ste si nekako više komotniji i da ih možete na različite načine nositi, ovo je definitivno dobar izbor baš za vas. U ovom poklon boxu smo dakle imali ovu predivnu maramu koja stvarno izgleda kao da ju je netko naslikao i ogrlicu na križ koju ću vam još na kratko samo pokazati, pa bacite pogled na ovu predivnu ogrlicu koja je drugi artikl ovog poklon boxa.